kayo magayam nanang. Sumrag kayo Nagyaman na. Adda na patag adamagag. Iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, adam mo ya gumatang? Wala, tajay mo't ka no asawa mo, timapan mangilaklakaw. Isukat timapan mangikunkunta ka, ni tibayar. Iso nga imayak tadamagag. No amom nga ilaklako na jay kaldingya. Ay, kawan na. Agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti tarak nun may. Nay, kita ma. Alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha! Jay kat asawa mo ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa at agasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tamangan numapan na lakit isugal. Wen no igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kang talon latayan na. Agin sisingpit laday jay. Takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha! Awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Ison to laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan nakatarimaan ti balay may. Ha? Duapay nga may asaan profesional akasgan ka tinaki asawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga at tintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Kan aminin apaggastosan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakil ti sweldo medyo opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idikan ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang nyo. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kunkwana. Alvin, lakay. Pinmata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Na puskol ti kalyo dagiti saka bakit. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutan ang chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak na arti bakit. Awan problema kanya kung lalang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo't ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikaw. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon anadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigos ama nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamay gatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mis utam di tatina. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak lang. Nay, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag. Manipod na kiasawa ni Cindy Conquada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit
Among mga da paggasgastusan da ita. Ha? Teko namkit day. Day jay nga Alvin ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya? Pagkunamay, kag taltalon mo ni Albain. Saan mo nga bisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laag. Ha? Basta. Jakamaw. Ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Ay. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo ang taon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, apay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya da ito, di birthday. Anya? Sagmamanukan no da ita. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Ne. Napuskol da ito'y abada. Kun adadakkel at check na. Sigurado ang nangina da ita. Tabranday. Ah, Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga ititad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. ha? Ah, apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At ang arod na pintas at trabaho na ita, alaman. Kuha nanang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, nayatikas ta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo nanang. Di maamaw, tanimanon sinday tinanggatang iti data. Tapantalon mau, sagmamanaw. Diyan ka mau. Ha? Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawa. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kau. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kau. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabaling ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kantatang nyo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasaya at nga rod na tagkukuyog kaminton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Cindy. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya damo dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan ang mga nun nakiputan dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti suot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa tan, pasablugan nakpailag, may. Ay kapod
No, mati bagbagak. Talaga manatar kalakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar bakay. Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awam pa'y dagitay dua nga sponsor or orayan da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Aganos ka. Apay ayakas ta ka. Ay, kasla madiman ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng piman ijay kabinet dagitiin suot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagitoy bado ta. Kasla kabarbaro pa'y laeng na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Bayag talaka man. Saan ati lasip-siputaan? Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan lang. Awanin, manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan napatpatugan di asawa na ngam datadadakil na. Isun ti ikan na iti kwarta kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala, Puston, di kan sa manaok. Aging gaditoy, itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no da makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anyangay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laing, manaw. Jak pa'y mga may mapanawan ti asawa, tadari-ri na. Ay, kadi pakita yung ti doktor. Tapno masigod no nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastuso nga abroad. Dapat ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, manaw, ta pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Hanya? Kahit maupira ka? Ay, agagasak ka no, pay lakay. No saan ka no amahala iti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no siya kagtrabaho. Kasano makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maupira ka nun di anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta damot ta ni di abroad ni Alvin na manugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalaan na mo't nga ta itikas di asakit na. Ay, wan nga raw. Hanggang mala sa nabalay ta opiraan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, nanang. Kumusta nga iti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang arda nang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pa uit kwa. Wan baraw. Damay na yung kwa kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan yaman na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanngay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak ka. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga rod,
Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, nanang. Sige, wan, kuyugan ka, anak ka. Maupira man ti anak ta, bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay matla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay naimbaglakid di ata da sweldo ni Alben nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Ita nga isa untad da kwarta na. At pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay. Anya nga di ilamutam itan nagiti sinasaom iti kalabais. Ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Uray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na lang. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jaktong kabalan tagtrabaho. Alvin. Basta ti kayak ka, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iti abroad na nang, tatang. Kay sakbay nagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang mau. Sa bali na ito niya. Nanay, sagli 5,000 kayaw na nang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Barok. Kat alaag na ito agundaway nga agsurikan ka, Barok. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti batong. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatagkan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Barok. Pakawanin ako ba? Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita ajaryo iti kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyag-yaman na, Calvin Barok. Nagsingput ka, manugang. Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagitim pakpakita kiti kalabas. Kat dita ana miris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais wenno mang tagibas iti tipada tao. Tadi tayo mo tagbali na masakbayan ti tao at tagibas sitin tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, namita ison timang bangta iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastaan, ti pagayam mo, Tina. Please like, share, and subscribe. Thank you.